mana ye WANG-OO TV. Yuk matie kabino la kelia ye Tom International Distributors Limited wacharje mi maruam gila mal metiji ganki poro nyonyo mage duju ruam gitila mal benda gitiyu mabe wanongei Old Kampala Rashid Kemis Road Mokwano Mall. Sam's Crisip oberongira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero Crisps melayata, Crisps megonja, cookies, odi, berenge kemukene mapola ta. Nong jami pa Sam's snacks e supermarket duju matilo baman. Ajolo in mitika neno WANG-OO TV udiko matin food watika metiki program megwa ke beru kalupo mot sinoni waberu kanyo wan ki ema akwero kit machingwi udiko chon wana chako neno ngoma tika timekin pin mapat wachako kiwi lobo nipo wa o kwede wa programi abogalam nagano wachu upoi chon ni wa beru ki welu mia wara welo ni OOT studio tika timo gen malemo loni maiden appearance wang mia chel agero bani obu wachu ko ni cha moni food penge ni studio timo dit mo chwe ko man eto watie mot studio mi WANG-OO TV ke honorable Okot Santa ngoma we logoye udiko matin piertek Aswa ranch ke miyo bot dano mamero teach were mi cha ko teach gena piertek le chincha wachni kamaro mali pierdek ke miyo ni dano no miro chak pierto kodi mateno gen gi wajani ngom magemiyo ni o miro konyo mi chak okelo cham soyabin anyogi ikin je mokene eni no piramo bedo rach ngom rach tele ikumaswa ranch o chak dongo chon ko biro maliot o kamo lingo Andro ikweda mawano bedo ka kwetu ne dan wachi Mego Santa tika luenyi loke matek mada ene fudong no telo yo o weko wa yinye mot paka wanoy Mego uchaka kikenyo manyuti gen moni tie madit nyoke nana da nino chi tie e lokom ngom eni gen mapira tek wangeyo ni dul Gamente mati kuno makilwa National Animal Genetic Resource Center o kero chene mo mananok magen gi wanyne gi mer chako neno ken make gwa ko le kono Gamente ben wachi le mapat ke le dana ba miro ken ken make chako ko de fu ento udiko matin wa yabo boklok ki ngeyu matot kono wa jolo wele studio mega joli afoyo but nya ke lo Santa Okot anati MP mi Aruu North constituency Aruu North constituency ake angagwara the moment kaya igulu the moment crossing Aswa river ini nodong tie Aruu charuge kwa pajule before pa the district town pa the district town dong tie the other side of Aruu mena ye kama anadoro machala mema mi parliament and the area me Aswa ranch ni ti constituency maga kamega en makelona chwaran PNT yanga gwara sub county en ti the first sub county kai ake Aswa river chituki oye ti I parish ukwa parishes mapol chaka ki yanga gwara Kenyo as a sub county o mago town council back from the back mago Ajan also from the back mago Lagure from the back many area ma area me Aswa ranyo mako according to map machon piene kai neno map mako beritie tie map maromo adek ma loko ma Aswa ranch chi wan wang dong wa beru confused me achel kete waja ni waja lokada lok me Aswa ranch po chakatin long me Aswa ranch tika wot mor mwaka cho bino joma gitika winyo ko bete cha lok ma watia lok ne ginyo mabene is an ko abedi 7 parliament wachako mwaka alibario ka chel agir mwaka alibario ka bishel
Ikarno inuni uno poladan wengiti camp. Tian lok ni poladan weng no tamme lok me ngam uno pe wigi. Tamme ikwo ni diri no ti widano. Si wano we no poladan ti camp si lok me ngam uno beru pe widano. Ima liberi o ke abisiel ke guma bene ana beru kinjo ma oberi Juba Pistox. Ma ki bor lwak ma pol ya chuli ikumalme Uganda ginyo ne Juba Pistox ena ye okelo kuch ikumalme Uganda kari beru tum ma pol lil total ento nodong agreement tie madong elare wachi lwende jogo men iwa beru yom do kar ma ki wani lwen ki jogo ki wai dandongu dako gang I area me gaigi si pola dandongu a ki kam go doka area me gaigi joma giti inside ma doka yutung ranch ne gen wengo doka do inside me gaigi mo kene dongu chero go bedo mo kene go chero go bedo we ye I ranch ikume ingeo in machala tela kalok money tie I area mamigi umieri team research piani kar ma ranch ki timo ki miuni uno one frupe tela no nem chala was not yet even born you know if I was born no I was a young person no fura down matidi si ikwano book ma waber ka kwano ne wanyang ne achwa ranch jo ma mekwa ma ya chuli gubin gumi wachon ikar machon inuni unodong wano independence in 1962 so actually eni makoberi wati districts abong wene unoti district achele kan kid gumuno food pera no kilwo east acholi west acholi ento district anoti achele kan chi kwano book ma wakwano kilok madano gi wajo jomuno tie physical ludero yana food gi kwa gi wani mwa liba chel kimia bo ngwane piar bi chel wangwen any district council me actually keta wochi kenu no tie chele kane yani go beru ping ka ilega magamento no lego gucha omi ngam in bot Uganda Development Corporation ma no ti branch pagamente mater lo kom program pagamente mapol e karma ki mi ngam in bot gi kidong chidong nge jomi World Bank gu yeni ge bo mi ochene me cha ko gwa ko le kono keto wa winyo ke restone area mo kano no sese fly to luango totong ono poliye si karma chuli gu beru ping as district council gu mogo ket ma ke wa district resolution ne ki ye ni ngoma mi arke me ke Gamente kuti kede donc gu be mi ngoma ene bot Uganda Development Corporation e karma gu mi ngoma ene bot Uganda Development Corporation ka wacha po wa onyang mabe excuse me beri chalo ministry mi agriculture ko bede ena ye lojem pagamente madok lo kumfu sidong chalo ministry of agriculture endok mi ki group ma entamani no roma no lengene enone so Uganda Development Corporation no beri chalo ministry of agriculture beri ka wa po we nyang aya latin pa Uganda Development Corporation ono kelwoni Uganda Livestock Industry si wero ikar madong kimi ngam in bot Uganda Development Corporation guti ngam dong mi obon Uganda Livestock Industry madong keto nodong district council guti ma green kere wel ekama mier kimi ki ko kwena ma mier ko betiye o a ki ko kwena gike ka kwena donc mio bot Uganda Livestock Industry chala la ten pango Uganda Development Corporation nyo chala ten pa Ministry of Agriculture ki mio ki ker wo boundary ne o weng pen wel ekama ke mio no ke mio wel ekap keta wan wa kwano ker wa penyu ker ke lwak lu dir mu no giti kono chan eka ali piara dek we are dek ene ma ke mio me a chwa ranch we are one machala chuli one machala tela palwang me a chuli one wa beru kon wangene Gamente
Actually, makwari wa machone gubin gumi ngom li enone makelwana chwaranye bot Gamente. Dia dong kelie mwara alibachel kimia bongwan ke piar bichel we aboro. Pien kong district resolution district council go berpin go moko resolution ke keto mier ke tim kere ti dong karma go ande ngoba ngom dong kelie dia mwara libachel kimia bongwan ke piar bichel we aboro. Pe dia ma duong to albene pien kata wo chikere ke mio eka ali piar dek we dek men machone. Karma ge mio dia irune ki kero fence ne obene ki timo demarcation ne o ki kero fence ne o mabe ma wo competition ma ana logo ne ka yini cheri ya chwa ranch ka ipenyo en lo diro madon enune genyuti boundary kama no achwa ranch wo ke ye ne wen pen fence ni ine futie wo tin why tie maneno kama leng Mego mi ngoli manok watene ni achwa ranch uchake kete waji kweni mwagali ba chel mi abu ngati pia ba chel wa bero ma o moving mado chake en nong madong ti no dong diang nong kemio yes dong ti under Uganda Livestock Industries yes ento ke kaka enni record market wajini it measures 63,000 acres ikum acres aliva chel kimia beach now ikum pierde ko be chel o meteke ning eno la pentike o meteke ning we pier from ino wachete acres ali pierde ko be chel ento kanyo wate ne tiwe acres ali pier be chel we adek o chake ke ning o nyo o kenyo ke ning arangeni bene karo ka kenyo I welma iti ka wajangeni karo ka kenyo. And again, I want what you can meto the truth about that. Pien ka ngomono ke ali pier dek we are dek. Si kombedi chawa ni wel eka makobedi ti kera nena wochi kere ni title ti maramo adek onyo ngwen. Wel eka makobedi dong ti bodjo makelungi na Greek. Ma ena ye the subsidiary pa nyolaten pa Ministry of Agriculture makobedi dong gukaro diang kununi. Gendo gukati mwaga 2016 guchero kakati ke boundary machon mana yang kemione gengo wero en boundary machon makemio eka ali pierde we deke guchero gukwanyo ngompa dano gukeru kiriye wogo go wero wang fence guchero gukeru kiri dok wa wogo ikarno inune pegu keru dano moping pegu keru lutela ping piano no ko wa winyo piano watiki sub-county leaders watiki elders watiki payera kalkwaro mako betika actually ngoma megwa it is under customary system mano la dir ruot yeti won ngom ma actually oweng ka ono keta yanga chone donc joma ke luoge na Greek ne National Agricultural Research ne go kwanyo boundary uki kome guchero guteru kwanyo ngompadano woki machok half a mile gu scooping udugu gu meri kom ngomgi madong ene yo dire kom pierde ko dek we pierre bichel ene yo dire ke kom pierde ko dek we kom pierre bichel ki wi kometie watiki pierde ko dek mai wati no tie initially yes watie ki ko mo bien la tienne ngominote 63 square acres kidong mia deketie we acres aliva chel kia beach yes en we atika watine Johnny dong Gamente dong gu we ngomero dok bene pien keta wochi ken ngom ke mio bot Uganda Livestock Industry kita ngomio changing kere ching mi a ki bot Uganda Livestock Industry o ching na Greek ene kama question bene ti ye eno pien na Greek peke mio ire ngom at that time na Uganda Livestock Industry yeke mine gi ngom e karma district council ber ping in imwaga pier bisiel we ngwen imwaga pier bisiel we boro ke mi ngom e ching Uganda Livestock Industry ki boundary ne gu katiki certificate Mego imwaga li bario ke par ngwen Gamente madonge ni the livestock industry was getting busy go kwanya 7 billion shillings go me okina Greek madongo mi na Greek ni go chitim restocking the best location magen guno go kwanyo en ngoma swani gena go miu chene billion na bero go bin go chak gwa ko diang kenyu gong binu gimi gwa ko diange keje go binu wiali keje Gamento tiyuki chene enuni me miune iduli eni ke gen go binu go timo gen ma go timo ne
Ganachel Mati and Yene, Catalina Wuchiker Nene, actually district, I go me on board Gamente. Go me on Nini, Kimi on Matwal, no Kimi on lease, any Keliwa in Yao, being on a Greek tika tichkono. According to Pepper Katakechoyokere, Ngom Kimi on lease. Kakimi on lease, Tian Lokani, Ngom Kimi board Gamente, and go pa. Donc neno ni kita list football to me kita list football to me tian loka ne gameta futi kitwer me cherko katiji ngome yeno ni so gameta ka o mio chene kina Greek mio kakare ni gu chinong diang gu dwa kuno pien ngeni karma mino gamoloch kichi obore Jim Mapolo te me ranch kunu pola ranch Jim me yene wenke vandalizing a wen Jim kibala ko wen kunu no wati work school muno fonyo down veterinary so Jim no do bale wen so chene ina make me okina Greek na Greek mi orgu dwak dian gu ket kunu ke da gu yub Jim mo kan mo bale kunu ni keto no Jim do bale ni o we mwa en alibari o kapar bisiele en don mwa alibari o kapar ngwen en don gamento cha loke inu ni o we mwa alibari o kapar bisiele na Greek do termo dien kuno mati lo ni dien mati kuno mi orbe dien pagamente enen we aya do karma na Greek o ter dien kuno lok don tieni kita ngomo a kerki ching Uganda livestock industry do ching na Greek en eti perpien ko bedi watiki land title ario waloni certificate of title me achel tie manyurni ngomi ine no kimioni gameto tie pe ma piar bungwen we bungwen ka dani certificate ine yeti the true certificate chi mwa piar bungwen we bungwen furu dong futie fupotom another certificate ma wati kere any certificate me 1949 ka ye the real certificate me ngome achwa ranch chino do mwa ne ngo utumoko tien lokani ka no nere Gamente pa ngoma pa ki ching lwak me achu district ngome ino mi do dokchen kwene I ching ruode unyo ka po dokchen I ching ruode o mi dok beping ka ki nen ki bi extending e mwa ma romene mane keta tikere so kwe keta ni one watika taking 99 years si uno Gamente futi kitwa mi cher katiji ingome inoni eto kama koko padano tiye ene yeni land title me 2016 ene kama koko tiye pien land title di ine mi aki ching na Greek mi aki ching Uganda livestock industry mi dori ching na Greek ulake kodong mami no bed list keto no juini ke lako ki list o dori freehold kakama don ko padano tiye me achel ino ni Gamente do chako lako list so me dori freehold ni pien kene ngom ke wainiti freehold one watiki different about 4 types of land system in Uganda watiki freehold watiki lease watiki customary kedon watiki milo so list yan lokani ke pa freehold yan lokani de I holding that land in perpetuity tian lokani ngome indong migi matwal e don kama koko palwak ti yeni ka no ke me list ni after mwa ka piar bongwen we bongwen ko kere don watika tiki list mi piar bongwen we bongwen ka do tum che dong ini la ko list tian lokani inde kwalo dano pien ngome indo be dako migi matwal tian lokani don kin mi beru ping ma mi don ki negotiating don dako pere mane kama koko padano ti yeni pingo Uganda livestock industry where land title kilago from lease to freehold both na Greek in the name of na Greek without consulting the leaders Mego ngatmon tika penyine wachini chidong kay peny Mego kong owachiwa program ma Gamente tika karo kwere ni ki chet ka funi bene kite wachi Jamaican gang bene giramo applying wergun no ngom mi funi ka wun ko bedo piem la wo amunyi kite loke e court ka dong luen tika bino kuman onyo kuko tie piem pike ngayo lukin gang tike twer kum ngomi ke je Gamente tike twer kum ngomi dan wor wenyo dong funi tika funi e yo mati oben kapiti yo mati ngoma no mir dan tin konki claiming ngomo duka ching dan weka wochi bapat jemi me Uganda kaka enene kama bal chereti kuman ka ini tike goodwill pe dano pe lwak me Uganda umiere gin weng me miero te me keke ping
kit fu ma jono cher ka fu ne kujani an machalo la member mi committee mi agriculture e parliament pe wa no report yanoni tian lokani ka andong pa no tian lokani po la dane wen pengeyo district council mi pa de district pian area ni dong tiko be pa de district pe go ngeyo lok enini council as wen pe go ngeyo lok eni go po dong ki tractor ma tractor dong cher ka fu amira waj ben bon ngam mo pen la penye ni ba goodwill ma pere to toile ki tung barachuli goodwill pagamente nen talu pere ki barachuli piene ka goodwill ti ko nginen ngome ini dong ti ma ki poko be ki dan mo kene kong mi nyuti ni ngome inu ni kari nena chuli mo penyi eni mi fur pote be ono pe ki winyu eni mi achiel ikum ngom ekas inu mati ya chwa ranyi 10 square miles ke mi obot group mon ma ke luone banote ranchers wan machala chuli watie ki dien wa bene mamier wa gore ento petie a chuli mo ma ke wacho ni kai mir ngom bin wa ki nguni wu wa go gok dien wu kunu man nyuru ni chwin dano chol e koma chuli me ario ki ngunu 6 square miles ke mi o ki NRM secretariat kun la dir ruot ki kome maloy wiya chuli ko weng ruarachana the second pe wo ke ngam ka kamu mi rukati ye diane aria paruot gi ma ke luoni te be pu kui ma mi no be gan kal paruot ma ka ne no goodwill tie ko nganen ki komruot ni ke ngunu ki ranch kuno 5 square miles ke mi o ki ruot ni ruoro gwa ye diane ka wo dien paruot be ti la hata kanya mi ko beri e pere chedong ini tamani goodwill pa jono no tie ni ke pok potini ke lwak gufu ka no ne gu beru ping ma ke loko ke lwak ma ke wajo ni in bene ke mi e ka beach kimini ini tamani lwak wa no rom ko ane ini tamani lwak wa no rom ke lo la kit complain ene uno pere eto complain ma lwak tika ke lo neni bene pipi lo ka fur porni complain pa lwak ene yeni pingo Gamente o chero che kwanyo kiri o kwanyo ki boundary o chero kwanyo ngam gi woko complain pa lwak ti ko meno aya fuli ene majon tika fur nene go wajo kama leng ni la dit president Museveni eri yo mini gi twero ni gi chet gi fu cham me pieto lwak me Uganda aya don ko inen ko pen wini ka ini bi fur fu me pieto lwak me Uganda an be na ti lwak me Uganda ana furu nyima ana furu nyogina ana furu murangana icheri furu ini ko ping chi dok furu wani ini tika furu fu me pieto an ini lagada ino pe lagada girma na Greek ke jo magitika fu ni gitika temane eno go furu pote padano ko wen nyim ki ngoge go rer ko ping ki jemi ko wen ino nyurni il pitika fu bodan girma tika karo ene ki jol kin gango raising complaint onyogo doro chalo adot wek no karam lope amira waj burni ka choke ma watimo ke lwak obere ka choke ka bere ngwen watimo ka choke mi achiel ivu lobo ma jo mi na Greek well no tie ma bene ki cher ki nyut gi boundary ka kama waya ti yeni ma ki wachi boundary gi ino ngom ma gu kwanyo pa lwak gu weko beri pe gu ti ye mero ka choke ma watimo me achiel watimo kenyo wacher watimo ka choke aria ma ke luoni kalili wacher waloko ki dano kono wangrany machone peo ngolo river jan udugu tungkany eto ki kama wanwa oye kalili ni kuno side makuno ke miyo bongo bodjo me prison inoni ki kwanyo ngom ngolo river jan la kala bon kalili obolu kome aria palwa ko wen ki kwanyo ko mi fu eni mero ke miyo ki prison wajo be ki Mego malo prison in northern Uganda ni ngome eni in pipi fur pe ngome eni pepa Gamente palwa aya wan watika wachi kan nero no fuli eni tie pe goodwill ni o kondano no ko ki karka choka ping excuse me no lwa ko po ber ki complain lwa tiki complain ni me achiel pe ki beru ping enarwa me ario ngom padano rancho kwanye don wan wa ber ping wakati ki resolutions aworo kono ki press taxi achiel we guche nen ko pa lwa ki ko pa Gamente tinini wawajo ki jo magimier funi na Greek wachi kala dit president o min wugen makilwani presidential directive me achiel wa mer wa nen directive enoni
Pien President Museveni ka omiyo directive wangapol. Wada ni directive ma enemy omiyo lopchik. Dok ben arangeo ma beni President Museveni pe lokal lwak riemo gi ki ngom uberu ka loko wang mapol ni lwak omiyo pe riem ki ngom makakamegi. Malube ke pensik. Pien ngom pensik me Uganda wani ngom ti parwedi. Don't want any President Museveni mama Romeo directive ni ocher si fu por padano ocher si red ori padano ocher si food liel ocher tong yen fruits nyo chale ya peke Mego wechero iwe machek kun kawadugo amero penyi itamini dano mo kene tika tichki office gimarach mi mete ki ono dano piem ka it logoni President Pramo yeni gena kumano time wati nero dano tika losing property down tika aki gangi ma pego yope ngo ke kume matika time wachiti yuchena manok kawadugo chiwa mete ke bokolok e WANG-OO TV. Yuk matie kabino la kelia ye Tom International Distributors Limited wacharje mi maruam gila mal metiji ganki poro nyonyo magi duju ruam gitila mal benda gitiyu mabe wanongei Old Kampala Rashid Kemis Road Mukwano Mall Sam's Crisip oberongira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero Crisits melayata, Crisits megonja, cookies, odi, berenge kemukene mapola ta. Nong jami pa Sam's snacks e supermarket duju matilo baman.